Dobar dan. Dobar dan. Htio bih, ako imate termin neki. Izvolite samo, izvolite, nema problema. Recite mi, a kada biste mogli doći? Stvar je prilično delikatna. Ako neko vidi da... Šta popit? Molim. Nešto popit? Ne, naravno da neću. Vidite da telefonira. Dobro. Htio bi malo da je to... ne bi kod vas baš došao u ordinaciju. Ako možete nekako izvesti to da, znate, da bude malo manje formalno. Da, kako da ne. Znate gdje je konoba El Presidente? Kako da ne, a kada biste mogli, kada ste predvidjeli da dođete? U 9 u konobi hotela El Presidente. U redu, nema problema, građane predsjedniče. Vidimo se onda večeras u 9 sati u konobi El Presidente. Dobro, hvala. Doviđenja. Daj mi još jednu minutu. Jel ti to računaš? Što računam? Oj, to 26. 26. Šta da računam? Računaš koliko do sad popio? Evo, daj ću ja tebi ovaj... Ti tu da računaš, šta ću ja računati? Daj ću te... Ma ne, ti, polako mislim. Moraš znati, znaš... Čaše ti nisu baš... Šta nisu baš? Isti čiste baš čaše. Jer vidiš šta ja radim? Jesam ti dao? Ali to drugi put. Šta bi bez veze da uzmem ja nove čaše kad si popio ti na isto čaše? Šta? Šta, ne, da idem ja da ti dam nova. Pa normalno, svako piće nova čaša, šta? Ma ne, ko će to oprati? Ko će to oprati? Vidiš i onako vidiš kako mi ide. Mrak mi ide. Viš nova krpa, nova, sve. Muceke ti to je nešto prirodno, kaj je tebi? Sad će biti posao. Dobro večer. Hoćeš šta popit? Molim? Hoćeš šta popit? Popit? Da. Ne. Šta je bilo? Šta je bilo? Klasik. Ljudi sjedi tu i neće ništa popiti. Neće ništa popiti. Ti naivan, čovječ. Pa ko je naivan, kužiš? Daj mi sve od sebi dajem da čovjek, kužiš, gledaj, ja to sve trošim, moram... Ti ne znaš s ljudima, moraš im fino, finjaka moraš ići, ne ti ono šta ćete popiti, frajer odmah, razumiješ? Ma ne, a šta da mu kažem? A na finjaka malo, ma na finjaka, ali gleda zato što sam toliko fin, izgleda da to tako, kužiš. Imam, gledaj, režije svaki dan, mora, to trošak. Dobar dan, ja sam psihijatar. Jeste me vi? Ja sam. A to ste vi, poštovanje građanine predsjedniče. Samo tiše. Možda zamaskirali ljudi ako vide da sasvim. Razumijete, to su predrasude kao čim treba psihijatra, znači da mu odluke nisu baš izlagane. A ja moram, prvo ja ne vjerujem u sve odluke, a kamoli građane. Da je to moje, znaš kako bi posao radio. Vidjet ćemo sad. To bi išlo, ubio bi od posla. Ma ja ubijam se od posla, a ništa. Ali ja bi ubio od posla celovog. Ništa.
Dobro večer, dobro večer. Smo za šta jest večera, lijepo lagano ovako. Ne, imamo bananka ovdje. Ali nemojte bananku, to sam stavio za ljudi koji večeraju, ba tako. A možete za šta popiti možda? A ja ne znam, nisam ne bi mi sjelo sad ništa. Nismo žedni, ja nisam žedan. Ja isto ništa. Dobro, hvala. Nezdržljivo, stvarno. To nezdržljivo, ni on. Samo sjedi. Kao da sam ja odvorio ovdje da sam da šekon. Ma što, neka čuje. To ti sve, jel nemaš takta? Dakle, koji je vaš problem? Problem je konteksta. Vidite sam da sam morao pod krinkom doći na susret s vama, jer isprobi da sam slabić, da trebam pomoć psihijatra. Zato sam pod krinkom došao, riječ je o tome da sam... Ma ne trebate se, gospodine predsjedniče, građanine predsjedniče, ništa ustezati. Ja vam mogu reći da ste vi prvi predsjednik u povijesti koji se usudio zvati psihijatra, a vjerujem i za budućnost. Znamo, samo što će sad tumačiti, ako neko to otkrije, reći da sam slabić. Ma kao prvo, gledajte, neće niko otkriti, jer diskrecija postoji. Međutim, mogu vam reći, niste slabić. To što ste vi zvali psihijatra, to je dokaz vaše kritičnosti. A zamislite sve one predsjednike koji nisu nikada zvali psihijatra. Oni su toliko nekritični da oni ni ne znaju da imaju nekih problema. Ma ne bi ni ja da znao do neki dan. Pazite, prvo bolovi u glavi. Oštri bolovi. Poslije bolova ja, ne znam, krenem raditi nešto zbog čega me poslije peče savjest. Silom prilika moram odlučivati o novcu, o velikim svotama, o podjelama za zdravstvo, sad je došao budžet. Ja sad moram, ali pogled na novac kao da me je promijenio. Jednostavno ne znam. Pucam po pola. Da li zadržati sebi, jer meni isto treba. Ja sam isto čovjek od krvi i mesa. Meni treba puno novaca za moje osobne prohtjeve. I zašto ja sad ne bi uzeo taj novac? Kaže jedan. Kaže drugi, ali čovječe treba za zdravstvo, za školstvo, za mirovine, a opet i meni treba. Meni treba i to puno novca. Oprostite što vas prekidam, ali vidite, bio sam u pravu kada sam rekao da ste vi zbilja jedan vrlo kritičan predsjednik, jer vi ste već sad dali sebi dijagnozu. Jedan kaže jedno, drugi drugo. Da, to je vaš problem. Dvojba. Trojba čak. Najrađe bi sve sebi uzeo. I znam da sam u pravu. Zašto ja, ako sam već dobio priliku da sam na vlasti? I sada cijela proračunska sredstva ja moram dati nekim ljudima za zdravstvo. Kakvo zdravstvo? Pa svi su zdravi obično na zemlji. Ajde, zaboli nekog tu i tamo, to nije bi za mirovine. Zašto nisu uštedjeli? Treba uštedjeti mirovinu i onda ne tražiš od države da ti daje mirovinu. Uštedi tokom života. A ne živi se rasipno i onda kad meni dođu proračunska sredstva ja moram davati za mirovine. Ne znaš ti s ljudima, hajde, slušaj me. Imam predlog, recimo, da se uvrtačimo. Ko? Ti i ja. Ma, šta? Da uvrtačimo, da budemo zajedno. Da. Daš, prepišeš mi pola hotela, 51% meni dovoljno. Ko? Šta ko? Da ja tebe... Da, prepišeš mi pola i znaš kako ću poslati. Ti stvarno nisi normalan. Čekaj sad. Ma nisam normalan, ja pričam s tobom kao čovjek, ti sad odmah hoćeš me iskoristiti. Pa neću te iskoristiti, ja ti hoću pomoć, brate. Pomogli mi ideja malo, nećeš Ja, ne možeš ti ideje te moje sprovesti u djelo, razumiješ, to mi je stvar. Daj mi reci ti sad i prepišem pola i? I radimo zajedno. Kako? Razumiješ, ti radiš jednu smjenu, ja radim drugu. A ko će biti direktor? Ti će biti direktor, ti će sve potpisivati. Pravo potpisa tvoje, evo. A lova i to? To ćemo vidjeti, ako bude love, lako mi podijelimo.